dobrodošli u vašu omiljenu radionicu za proizvodnju stolarije. Opa, Radionicu Mikija. i ovo je naš omiljeni junak Struja. Pa on radi ovdje za ovom mašinom. On je železar. Idem u obilazak. Ovo je vaš drugi omiljeni junak, Kolo. On radi za sečenjem PVC materijala, vidite tu. Onaj tamo mali, to je vaš treći omiljeni junak, Ljubica. Miki. U Mikijevoj radionici. Onaj tamo mali, to nećemo sada, nego samo čuvamo do sljedeću epizodu. Samo ga klempava. Ono tamo su nadređeni u kancelariji. Ovo je profil koji radimo. Danas veoma kišno. Kišan dan, znači sumanut, kiša rominja. Evo u nasilju. Kišica rominja. Neki, evo, sukob između vaša dva omiljena junaka. Ovo, kako se to igra tamo? Što se to radi tamo? Ajmo gas! I još jednom dobrodošli u veselu radionicu. PVC proizvodnje prozora i vrata. Vaša dva omiljena junaka, Struja i Golub. Otac i sin u virtualnom svetu. Struja, ajmo jedno. I to je to za danas. Do sljedeće epizode, pozdrav.